Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Burundi yatangaje ko afite amakuru y'uko igihugu cy'u Rwanda ngo kigiye gushoza intambara mu Burundi. Ubwo yari arimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo, Perezida General Evariste Ndayishimiye yavuze yuko u Rwanda rurimo gufasha impunzi zahunze u Burundi. U Rwanda ngo rurimo kubaha intwaro kandi afite amakuru yuko imirwano yo muri Kongo nirangira u Rwanda ruzatera igihugu cy'u Burundi. Amakuru yatangajwe na General Evariste Ndayishimiye yakuye imitima abanyagihugu benshi b'u Burundi. Abanyagihugu benshi b'u Burundi baravuga yuko u Burundi bukomerewe cyane, ndetse amagambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu bavuze yuko ari amagambo yuzuyemo ibinyoma gusa. Ngo ntabwo u Rwanda rwigeze rufasha impunzi hagamijwe gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo nta n'ikimenyetso na kimwe u Burundi bwigeze bugaragaza ko u Rwanda rurimo gushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega izi ngizi ari inzitwazo, ahubwo ko ubutegetsi bw'u Burundi burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko abatutsi babangamiye ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwo yari arimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Burundi, Perezida General Evariste Ndayishimiye yeruye rwose avuga ko u Burundi bwiteguye intambara kandi ko buzirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Yahuruje umuryango mpuzamahanga awubwira ko ibibazo bikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini kandi ko ngo birimo guterwa n'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yavuze ko intambara zo muri Kongo ziterwa n'igihugu cy'u Rwanda kandi ko ngo afite amakuru yizewe ko u Rwanda rushaka kugaba ibitero mu Burundi. Igihugu cy'u Burundi rero ngo kiryamiye amajanja ndetse cyiteguye guhangana mu buryo bukomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yongeye gusubiramo amagambo gashoza ntambara avuga yuko yiteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda. Aya magambo kandi ayatangaje mu gihe mugenzi wiwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe amaze iminsi avuga yuko arimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Burundi na Kongo ibintu ntabwo bimeze neza ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi bihugu biravuga yuko birimo gutegura intambara ndetse bikomeje gufasha FDLR n'izindi nyeshyamba zikorera mu mashyamba ya Kongo hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye uyu munsi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri nuko mu masaha ya gatondo ku isaha y'isa 11 ku isaha ya Bujumbura ndetse na Kigali, imbonerakure zo muri Rumonge, muri Muramvya, Bujumbura, za Cankuzo ndetse n'izo muri Muyinga zahawe ibirwanisho. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri imbonerakure zahawe inkogo zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Imbonerakure kandi zahawe imihoro ndetse ziteguzwa ko zigomba kuryamira amajanja zikarwana n'umwanzi. Umwanzi bavuga rero ngo ni igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umututsi wese uri mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bwa CNDD-FDD buravuga ko abatutsi babangamiye ubutegetsi bwa CNDD-FDD mu Burundi. CNDD-FDD ivuga yuko abatutsi ngo barimo gukorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo u Rwanda rukaba rushaka kubakoresha mu gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Aya ni amakuru mvana mu masoko yanjye yizewe muri CNDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi.
Mu gihe rero ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko u Rwanda ruzashoza intambara ku Burundi, u Rwanda rwo rwerekanye ko ibi birego byose bya Gitega ndetse n'ibyo bashinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ibirego bidafite ishingiro. Murabyibuka ubwo General Evaristo Ndayishimiye yavugaga yuko u Rwanda rufasha Red Tabara ndetse ko Red Tabara yitoreza mu gihugu cy'u Rwanda ikava mu Rwanda igiye kugaba ibitero mu Burundi. Icyo gihe u Rwanda rwabiteye utwatsi ndetse ruvuga yuko ari ibintu byo kuremenkanya ndetse ari ibintu bidafite ishingiro. Kuri ubu ngubu rero icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda n'u Burundi. General Neva ibintu yabishyize ku rundi rwego ndetse aravuga yuko yiteguye kurwana umuhenerezo arwana ku gihugu cyiwe cy'u Burundi. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ubikoraho igihugu cyose kizirwanaho muri aka karere, ndetse General Neva yateguje intambara ikomeye cyane muri aka karere k'ibiyaga binini. Igihugu cya Kongo ndetse n'u Burundi bakomeje gufasha FDLR ndetse bakomeje kuyiha intwaro hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muri ibi bihugu kandi ingengabitekerezo y'amoko ikomeje kubica bigacika. General Neva ndetse na Tshisekedi bamaze iminsi bavuga ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi aribo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Neva ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru twamenye nuko General Neva arimo gutegura ubwicanyi bugiye kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, avuga yuko barimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru twamenye kandi aremeza yuko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mu bice bya Cibitoke ndetse no mu bice bya Kirundo abasirikare benshi birunze ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abandi basirikare benshi bagiye kwirunda ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga yuko abazatera u Burundi ngo bagombaga guturuka muri Kongo, abandi bagaturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Aha hose rero mu gatondo k'irigenekerezo rya mbere General Evaristo Ndayishimiye yaharunze ibitwaro bikomeye ndetse n'abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi. Birimo kwibonekeza ko u Burundi burimo kwikanga intambara ikomeye cyane. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko General Neva yamaze kubateguza ko bagiye kurwana intambara ikomeye cyane, ndetse akavuga yuko bagiye kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi rero ibintu ntabwo bimeze neza. Imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yaratosekaye mu buryo bukomeye. Burundi na Kongo bishyize hamwe mu gufasha FDLR ndetse no kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Burundi na Kongo baravuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ndetse yemwe bararenze bavuga yuko bazavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi kandi General Evaristo Ndayishimiye abangamiwe cyane na bamwe mu basirikare bakomeye badashyigikiye imigambi yiwe. Hari amakuru avuga yuko muri iyi minsi General Neva afite ubwoba ko abasirikare bashobora kumutembagaza ku butegetsi. Hari bamwe mu basirikare bakomeye batishimiye ingene General Neva arimo kurongora igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bajenerali bamushinja ko arimo kuroha Burundi mu manga ndetse ko abanyagihugu bakomeje kubaho nabi. Ibikorwa bikomakomeye mu Burundi byarahagaze. Ibyibanze ku barundi bose ntabwo bikirimo kuboneka. Inzara irimo kwica abarundi. Igitoro cyarabuze, isukari yabaye nko kubona umuzi w'urutare. Ibi byose rero ni ibibazo bikomeye cyane bihanze igihugu cy'u Burundi. Amadevize yarabuze, ubuzima burazimvye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibiciro byikubye hafi inshuro 3 ku masoko mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi baravuga yuko babayeho nabi cyane. Ibi byose rero bakabyagiriza intwaro ya CNDD FDD. Amakuru atugeraho rero avuga ko abajenerali barakaye cyane, ndetse ko General Neva arimo kwikanga ko abajenerali bashobora gutembagaza iyi ntwaro yiwe. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye bagiye bakora utunama irya nino mu mahoteli mu Burundi, ndetse ngo bakaba baremeje yuko bashobora kwambura ubutegetsi General Evaristo Ndayishimiye. Ibintu byose rero General Neva akomeza gutangaza, ndabamenyesha ko afite n'ubwoba bwinshi. Afite ubwoba ko intwaro yiwe ishobora gutembagazwa umunota ku wundi.
Abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Ndasubiramwo. Intare za Sarambwe zimaze kwigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo. Iki kibuga cy'indege bakigaruriye nta mirwano ibayeho. Abasirikare ba Kongo bamaze guhungira mu mujyi wa Bukavu. Kuva ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya 31 abasirikare ba Kongo bari batangiye gushira mu gace ka Kavumu, ndetse n'abazarendo nabo bari bamaze guhunga. Ibikoresho bya gisirikare byari Kavumu babyerekeje mu mujyi wa Bukavu, ndetse indege z'intambara zari Kavumu zimwe zagiye Ikisangani, izindi bazerekeza i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe arimo kutugeraho avuye ku rubuga rw'intambara hariya mu gace ka Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo aremeza ko ku isaha y'isa 10 ku isaha ya Goma ndetse na Bujumbura aribwo abarwanyi ba M23 bakandagije ikirenge cyabo ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Ubungubu ikibuga cy'indege cya Kavumu mu buryo bwuzuye kirimo kugenzurwa n'abarwanyi ba M23. Ni urugamba rero rurimo korohera cyane abarwanyi ba M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atugeraho aravuga ko ubungubu noneho ubwo M23 imaze kwigarurira ikibuga cy'indege, nta kabuza abarwanyi ba M23 bamaze guca intege FARDC. Ibitero byose FARDC yagabaga ivuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu ntabwo bizongera gukunda. Indege z'intambara zagwaga ikavumu ndetse n'ibikoresho by'intambara byagwaga ikavumu, byose ubungubu bishyizweho iherezo. Abarwanyi ba M23 nibo barimo kugenzura kariya gace. Ubwoba ni bwose kandi ku basirikare ba FARDC ndetse n'abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Bukavu. Ubungubu inyeshyamba za M23 amaso yazo yose yerekeje mu mujyi wa Bukavu, zigiye kwerekeza muri uriya mujyi nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Umujyi wa Bukavu wahungiyemo abasirikare benshi ba FARDC. Umujyi wa Bukavu wahungiyemo abasirikare benshi b'u Burundi batigeze basubira mu gihugu cyabo. Uyu mujyi wa Bukavu kandi urimo abasirikare benshi b'imbonerakure, interahamwe za FDLR, ndetse uyu mujyi urimo abandi basirikare benshi b'abacancuro babashije guhunga bakava mu mujyi wa Goma. Uyu mujyi rero bizagorana cyane ko M23 nawo yawurwaniramo. Amakuru aravuga yuko FARDC ndetse n'abacancuro bayo bashobora rwose kwirukanka kibuno mpamaguru maze bakava muri uyu mujyi wa Bukavu nta n'imirwano ibayeho. Hari amakuru avuga yuko bashobora guhungira mu bice bya Uvira, abandi bakaba bakwerekeza mu gihugu cy'u Burundi, dore ko amakuru twamaze kumenya yemeza neza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo kuvugana n'ubutegetsi bwa Kinshasa kugira ngo abasirikare bose bari mu gace ka Bukavu berekeze i Burundi, noneho ngo bazatangize imirwano baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe kandi twatohoje neza aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi bari mu mujyi wa Bukavu, abasirikare ba FARDC, interahamwe za FDLR ndetse na bamwe mu bacancuro ba FARDC bahungiye i Bukavu baba bagiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko bagiye kujya mu Burundi aho ngo bazagaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi aravuga yuko General Evariste Ndayishimiye yamaze kwemerera Tshisekedi ko abari Bukavu bose agiye kubakira mu gihugu cy'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo baticwa na M23 mu mujyi wa Bukavu. Ibintu birakomeye cyane rero, abasirikare ba Kongo, abacancuro, interahamwe za FDLR, aba bose bagiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Bagiye kuva i Bukavu berekeza i Burundi nk'uko amakuru turimo kuvana mu gisirikare cy'u Burundi arimo kubyemeza. Ibintu rero birakomeye cyane kuko Kivu y'Amajyepfo nayo igiye kwigarurirwa n'abarwanyi ba M23. Uyu munsi bigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu.
Iki kibuga cy'indege cya Kavumu nicyo cyagiye gikoreshwa na FARDC ubwo bahagurutsaga indege zikomeye cyane z'intambara maze bakajya kurasa muri za Masisi cyane cyane mu gace ka Sake ndetse na Nyiragongo. Amakuru yizewe rero aremeza ko nta musirikare wa FARDC wigeze rwose ahangana na zino nyeshyamba. Intare za Sarambwe zinjiye ku kibuga cy'indege cya Kavumu nta resistance n'imwe ibayeho, nta sase na rimwe ryigeze ryumvikana muri kariya gace. Abasirikare ba Kongo amaguru bayabangiye ingata maze bazinga umurizo hagati y'amaguru barirukanka berekeza i Bukavu. Ubu ngubu rero bagiye kuva i Bukavu berekeza mu gihugu cy'u Burundi kuko intare za Sarambwe zamaramaje zirimo kumanuka zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse amakuru aravuga yuko bakataje barimo kwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Abarwanyi ba M23 rero bakomeje kwigarurira ibice byinshi. Abarwanyi ba M23 nyuma y'aho bigaruriye umujyi wa Goma, ubu ngubu barimo guhondagura FARDC batayibabarira. Abasirikare ba Kongo nabo bigaragara yuko babaye ibinebwe ndetse n'abanyabwoba. Kuva M23 yabicamo benshi mu mujyi wa Goma, ubu ngubu FARDC irimo kwirukanka ihunga, ntabwo ishaka kurwana. Ndetse amakuru aravuga yuko agace ka Kavumu bakirukankiyemo rwose bakagata ubwo bumvaga ko inyeshyamba zigeze hafi. Amasanamu yafashwe n'abanyagihugu bo mu gace ka Kavumu yerekana abasirikare ba Kongo barimo kwirukanka cyane ndetse n'abazarendo barimo kujya mu mujyi wa Bukavu. Indwanyi za M23 rero zikomeje kwigarurira ibice byinshi, ndetse aba barwanyi bamaze kwigarurira ibice bikomeye cyane muri teritwari ya Karehe. Amakuru atugeraho aravuga ko agace ka Karehe kose kagiye kwigarurirwa na bano barwanyi, ndetse ikarehe muri centre naho abasirikare ba Kongo bamaze kwirukanka barahataye nk'uko amakuru yizewe arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Teritwari ya Karehe rwose yamaze gufatwa na zino nyeshyamba, ndetse amakuru arerekana neza ko abasirikare ba Kongo batagifite komandoma ya nyayo muri biriya bice. Abasirikare benshi bakomeye bahungiye i Bukavu ubu ngubu bibereye mu mahoteli ndetse barimo bararyiraga mu mahoteli yo mu mujyi wa Bukavu. Ntabwo bigeze rwose bongera gusubira ku rugamba, ndetse birimo kwigaragaza yuko igisirikare cya FARDC nta bushobozi na bukeya gifite bwo guhangana mu buryo bwa gisirikare na zino nyeshyamba zirongowe na Generali Makenga. Amakuru yatugezeho ku mugoroba w'igenekerezo rya 31 yemezaga neza ko ikarehe kuri centre hariya kuri teritwari abasirikare ba Kongo bamaze kwirukanka bakahahunga nyuma yo kumva ko M23 irimo kuhasatira. Birimo kwibonekeza ko FARDC idashaka kurwana, dore noneho abasirikare ba Kongo bagiye guhungira mu Burundi. Amakuru atugeraho aravuga ko bagiye gukorana n'imbonerakure FDLR ndetse n'igisirikare cy'u Burundi kugira ngo bategure ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa baravuga yuko u Rwanda ari rwo rurimo kubashotora. General Evaristo Ndayishimiye yaraye yatangaje amagambo akomeye avuga yuko yiteguye intambara y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. General Neva yavuze yuko afite amakuru yizewe ko u Rwanda rugiye gushoza intambara mu gihugu cy'u Burundi, ndetse yavuze ko u Rwanda rurimo gufasha impunzi zahunze u Burundi bakaziha intwaro kugira ngo bazajye guhungabanya umutekano mu Burundi. General Neva rero yavuze ko abarundi baryamiye amajanja kandi ko biteguye intambara ikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru atugeraho rero aravuga yuko ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bwa Kisekedi barimo gukorana na FDLR, imbonerakure ndetse n'izindi nyeshyamba zo muri Kongo kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Abatutsi mu gihugu cy'u Burundi nabo barageramiwe mu buryo bukomeye. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko abatutsi babangamiye intwaro ya CNDD FDD, ndetse ngo abatutsi barashaka gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi ndetse ngo bakanatembagaza ubutegetsi bwa Kisekedi.
ibintu bigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi birateye ubwoba. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Ndasubiramwo, hari amakuru yizewe yemeza ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ihonyabwoko mu gihugu cy'u Burundi. Abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bagiye kwicwa. Imbonerakure zamaze guhabwa ibirwanisho. Imbonerakure zahawe inkoho zo mu bwoko bwa Karachinikove ndetse imbonerakure zamaze guhabwa imihoro. Ubutegetsi bwa Gitega bwamaze kwanzura yuko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ari ikibazo kibangamiye cyane ubutegetsi bw'u Burundi, ndetse umugambwe wa CNDD FDD nawo wamaze gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abadede bo mu bwoko bw'abatutsi. Amakuru yizewe kandi yakorewe amatohoza mu gihugu cy'u Burundi aremeza ko ubungubu ibintu birimo kuba bibi cyane mu gihugu cy'u Burundi. Umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana yarakoze amatohoza amaze amezi agera kuri 6, ndetse Iyakure Official yakoze amatohoza menshi mu ntwaro ya General Evariste Ndayishimiye. Ivyabona byose birerekana ko ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ikonyabwoko rizakorerwa abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Amagambo yarayatangajwe na General Evariste Ndayishimiye avuga yuko intambara igiye gukomera mu gihugu cy'u Burundi, nayo yongeye gutera ubwoba abo mu bwoko bw'abatutsi. General Neva yavuze ko intambara igiye gukwira igihugu cy'u Burundi, ndetse yavuze yuko u Rwanda ngo rurimo gutegura ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Ubwo yari arimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi, General Neva yavuze ko mu Burundi hagiye kuba intambara ikomeye cyane, ndetse yashinje igihugu cy'u Rwanda ko ari cyo kirimo gutegura ibi bitero bigiye kwibasira igihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega ahubwo burimo kuyobya uburari. Ubutegetsi bwa Gitega nibwo burimo gutegura ibitero bikomeye cyane bigiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Mushobora kwibaza muti ni ukubera iki ubutegetsi bwa Gitega bushaka kwica abantu bo mu bwoko bw'abatutsi? Amakuru twatohoje neza mu gihe kirekire mu gihugu cy'u Burundi, twamenye ko ubutegetsi bwa Gitega bukorana neza na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutegetsi bwa Gitega bushingiye ku moko. Ubungubu mu gihugu cy'u Burundi umugambwe wa CNDD FDD urongoye igihugu urongowe n'abo mu bwoko bw'abahutu. Abahutu bivugwa ko aribo barongoye igihugu cy'u Burundi, ndetse bavuga ko aribo bantu babushitse mu gihugu cy'u Burundi. Abo mu bwoko bw'abatutsi rero bagaragara nk'ikibazo gikomeye kandi kibangamiye ubutegetsi bwa CNDD FDD. Iyi ngengabitekerezo y'amoko ubutegetsi bw'u Burundi buyihuriyeho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hari amakuru avuga yuko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bo mu karere k'ibiyaga binini bashaka kwigarurira ubutegetsi bw'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo. Ubutegetsi bwa Kongo n'ubutegetsi bw'u Burundi bavuga ko abahima bo mu karere k'ibiyaga binini bashaka gushinga Empire Himatutsi mu karere k'ibiyaga binini. Bityo rero ngo ubutegetsi bwa Gitega barashaka kubwigarurira ndetse bakavanaho n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bugafatwa n'abatutsi. Izi ntambara zirimo kubera muri Kongo, ubutegetsi bwa Gitega n'ubutegetsi bwa Kinshasa bavuga ko ari intambara zirimo guhuza amoko abiri. Abahutu cyangwa se ababantu ngo barimo kurwana n'abatutsi cyangwa se abanirotike. Ibingibi rero ngo bihangayikishije cyane ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko abatutsi cyangwa se abahima cyangwa se mu yandi magambo abanirotike ngo babangamiye cyane ubutegetsi bwa Gitega. Abahima ngo barashaka gusenya ubutegetsi bw'abahutu mu Burundi, ngo barashaka no gusenya ubutegetsi bw'ababantu hariya muri Kongo, maze ngo abatutsi cyangwa se abahima cyangwa se mu yandi magambo abanirotike bakaba aribo bigarurira ubutegetsi mu karere k'ibiyaga binini bagashinga icyo ubutegetsi bwa Gitega na Kongo bakunze kwita Empire Himatutsi. Ingengabitekerezo y'amoko rero niyo irimo kubica bigacika mu butegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa.
ubutegetsi bwa Kongo buvuga yuko abantu barimo kugaba ibitero muri Kongo ari abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bubuye intwaro, bakaba barimo kurwana bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Mu Burundi nako Tshisekedi yumvishije neza Evariste Ndayishimiye ko ikibazo bagihuje. General Neva nawe arabona ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi ngo ari bo bamubangamiye cyane, akavuga rero ko abatutsi bo mu Burundi bashyigikiwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda, bavuga ko ngo nabwo burongowe n'abo mu bwoko bw'abatutsi. Mu ijambo yarayagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Burundi, General Neva yavuze ko igihugu cy'u Rwanda ubungubu ngo kirimo gutegura ibikorwa bikomeye byo kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Burundi. Mu magambo akomeye cyane ndetse n'umujinya mwinshi, General Neva yavuze ko ibyo bintu batazabyemera ndetse ko intambara izakwira akarere kose. Muri aya magambo ya Perezida General Evariste Ndayishimiye yavuze ko u Rwanda rurimo gufasha abajene bo mu Burundi bahunze igihugu cy'u Burundi. Abangaba rero bahunze benshi nabo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bubashinja ko barimo gushaka gutembagaza intwaro ya CNDD FDD. Amakuru atugeraho rero akavuga ko ubutegetsi bwa Gitega burimo kwikanga igiti n'amabuye. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ibikorwa bikomeye cyane by'ubwicanyi bigiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, kubera ko ubutegetsi bwa Gitega ngo bubibona neza ko abatutsi babangamiye cyane intwaro ya CNDD FDD. CNDD FDD iravuga ko abatutsi barimo gufashwa n'igihugu cy'u Rwanda kandi ko bashaka kuvanaho ubutegetsi bw'abahutu mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwatangiye gutegura ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bizibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Imbonerakure zamaze guhabwa imihoro. Imbonerakure irya nino ku mitumba zamaze guhabwa za Karachinikove. Ikindi kintu giteye ubwoba irya nino ku mitumba ndetse no ku bucimbiri nuko imbonerakure ndetse n'abategetsi bo mu Burundi bamaze gukora amaliste y'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi batuye irya nino ku mitumba. Aya ni amakuru yemejwe n'amasoko yacu mu butegetsi bwa Gitega, ndetse bikavugwa yuko ubutegetsi bw'u Burundi n'ubutegetsi bwa Kongo bavuga yuko babangamiwe cyane n'abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi. Ingengabitekerezo y'amoko yamugiye mu bwonko. Iyi ngengabitekerezo y'amoko ni nayo iri muri Tshisekedi barayihuje, bavuga yuko ubwoko bw'abatutsi burimo gushaka kwigarurira ubutegetsi mu karere k'ibiyaga binini. Ibingibi byose rero n'urwitwazo bakomeje gukoresha kugira ngo bagirire nabi abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, ndetse bakomeze kuguma ku butegetsi badakemura ibibazo by'abanyagihugu. Nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, igihugu cy'u Burundi cyohereje abasirikare muri Kongo ngo bajye gufasha FARDC kurwanya M23. Mu basirikare boherejwe, amakuru twamenye nuko abarenga 90% bose ari abo mu bwoko bw'abatutsi. Abasirikare benshi b'abatutsi bari mu gisirikare cy'u Burundi babohereje muri Kongo ngo bajye gupfirayo. Nabo M23 yafashe matekwa, ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye, bwavuze yuko bene wabo b'abatutsi aribo babafashe, bityo rero ngo bazabakoze icyo bashaka. Ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko M23 ari abatutsi, ndetse ngo nabo basirikare b'u Burundi bafashwe nabo ngo n'abatutsi, ngo bene wabo rero nibo babafashe bazabakoresha icyo bashaka. Aya ni amakuru yizewe twavanye mu gisirikare cy'u Burundi. Iyi ngiyi niyo mpamvu yatumye ubutegetsi bwa Gitega bwanga kwemera ko abasirikare b'u Burundi bafatiwe ku rubuga rw'imirwano muri Kongo. Barabihakanye rwose kubera ko ari abo mu bwoko bw'abatutsi batakibakeneye mu gihugu cy'u Burundi. Ibintu birimo kubera mu gihugu cy'u Burundi birateye inkeke. Ubutegetsi bwa Gitega burimo gutegura ubwicanyi. Abarundi ndetse n'abarundikazi murimo kudukurikira, nyamuneka ni mwicungere.
ubutegetsi bwa Gitega burimo gukora ibikorwa bibi cyane, ndetse amagambo yarayatangajwe na Generali Evariste Ndayishimiye yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko gishaka gutera Uburundi ni amagambo ateye kwibazwaho. Yavuze ko intambara igiye gukomera cyane mu karere k'ibiyaga binini, ndetse yavuze ko intambara igiye kuba generalize. Ibingibi ni amagambo akomeye cyane, ndetse abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi biravugwa yuko bashobora kwicwa kubera ko barimo gushinjwa gukorana n'igihugu cy'u Rwanda hagamijwe gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Mu magambo yarayatangajwe na Perezida General Evariste Ndayishimiye, yavuze yuko buri gihugu kigiye kwirwanaho, yakoresheje ijambo sodebriye. Yavuze yuko buri gihugu kigiye kwidebriya kikirwanaho, ndetse muri uku kwirwanaho amakuru twamenye nuko abategetsi nka Kisekedi na General Neva bamaze kwemeza ko ingengabitekerezo y'amoko ariyo bagomba gukurikiza. Ngo barabibona neza ko abantu bo mu bwoko bw'Abatutsi ngo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwabo. Ajya makuru rero ubutegetsi bwa Gitega niyo burimo kugenderaho. Izi ngengabitekerezo z'amoko zigiye gukora ikintu kibi mu Burundi. Barundi kazi, ndabasaba ko mwahaguruka mukarwanya ingengabitekerezo z'amoko. Abarundi bose turi bamwe, baba Abahutu baba Abatutsi, twese turi Abarundi. Nta murundi asumba undi, yaba Umuhutu yaba Umututsi, twese tuva amaraso. Ibintu rero ubutegetsi bwa Gitega burimo gushaka kubeshya imbonerakure, burimo gushaka kubeshya abategetsi, bababwira ko Abatutsi bashaka gutembagaza ubutegetsi bwanyu. Nyamuneka Barundi kazi, barabashuka, barimo kubahenda rwose. Abatutsi ni abavandimwe banyu, Abatutsi ni abanyagihugu b'u Burundi, ntacyo bigeze batwara Uburundi, ku buryo ubutegetsi bwa Gitega bwatangira kuvuga yuko Abatutsi babangamiye intwaro ya CNDD-FDD. Nyamuneka Barundi, muramenye ntimugwe mu rwobo. Muramenye CNDD-FDD ntibashuke rwose. CNDD-FDD irimo gushaka kwitwaza amoko, igashaka koreka abanyagihugu b'u Burundi, imbonerakure ndetse n'abandi banyagihugu bo mu bwoko bw'Abahutu. CNDD-FDD ntibashuke rwose. CNDD-FDD irimo kwitwaza amoko, igashaka kuroka igihugu mu manga. Ntibabahende, ntibabashore mu bwicanyi. Ubwicanyi burimo gutegurwa na CNDD-FDD, nyamuneka ntimubigemo rwose. Igihugu cy'u Burundi kitajya mu manga ikomeye cyane. Abarundi twese turi bamwe, dukwiye kubana neza mu mahoro kandi tukabana uko turi mu Burundi, ibyiza by'igihugu cyose tukabisangira, aho kugira ngo CNDD-FDD iducanishemwo. Vous voyez ce qui se passe ici, tout près de chez nous. Pourquoi ce silence? Est-ce que la communauté internationale ne voit pas les conséquences? Murabona ibibera aha hafi yacu. Kubera iki hariho guceceka? Ese umuryango mpuzamahanga ntubona ingaruka zabyo? Ndababwira ko nibikomeza gutya intambara izakwira akarere kose, kubera ko abaturage ntabwo bazakomeza kurebera. U Rwanda nirukomeza kwigarurira amatware, bagafata za teritwari mu bihugu byacu, nzi ko bazagera no mu Burundi, kuko barimo gufata urubyiruko rw'impunzi bakaruha intwaro. Ubu barimo no kubohereza mu ntambara muri Kongo. Umunsi umwe bazaza no mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera rwose. Intambara izakwira akarere. Tuzi imigambi yabo. Barimo gutegura ikintu kibi ku gihugu cy'u Burundi. Barimo gutegura akantu mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera. Ku bw'amahirwe Abarundi barabizi kandi baraburiwe. Niba umuryango mpuzamahanga utabyitayeho, hano twebwe i Burundi ntabwo tuzarebera ibyo biba. Ndongera guhamagarira umuryango mpuzamahanga gufata ibi bintu nk'ibintu bikomeye kandi bihangayikishije. Dufite ikibazo kitubangamiye mu karere, kandi si Burundi gusa. Tanzania, Uganda, Kenya n'akarere kose. Iyo uburasirazuba bwa Kongo budafite amahoro, n'akarere kose nta mahoro kaba gafite. C'est à toute la région, c'est une menace. Si l'Est du Congo n'a pas la paix, la région n'a pas de paix.
Generali Evaristo Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yongeye kuvuga yuko intambara ikomeye cyane irimo gukomanga mu karere k'ibiyaga binini. Generali Evaristo Ndayishimiye ubwo yari arimo kuganira n'abambasaderi bahagarariye ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi yababwiye ko intambara ikomeye cyane igiye no kugera mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze ko abaturage b'u Burundi biteguye intambara ikomeye cyane kubera ko izava muri Kongo yerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Mu kiganiro Generali Evaristo Ndayishimiye yagiranye n'abambasaderi yaberuriye ababwira ko u Burundi burimo kwitegura intambara ikomeye cyane. Generali Neva yashinje igihugu cy'u Rwanda ko aricyo kirimo gukwirakwiza intambara mu karere k'ibiyaga binini, aho ngo kirimo kwigarurira ibice byinshi by'ubuseruko bwa Kongo. Abarundi rero ngo nabo baryamiye amajanja kandi bazi neza ko u Rwanda rushobora no kugera mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva yashinje u Rwanda ibirego bikomeye cyane. Yavuze ko u Rwanda rurimo gutoza impunzi z'abarundi zahungiye mu Rwanda kugira ngo zizajye guteza umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi. Generali Neva yavuze ko akarere kose kari mu byago bikomeye cyane kubera ko intambara irimo kubera mu buseruko bwa Kongo ngo igiye kwadukira akarere kose. Ibingibi rero Generali Neva yongeye kubitangaza nyuma y'amakuru twabagejejeho tubabwira yuko yaburiye inzego za gisirikare ndetse n'umugambwe wa CNDD-FDD akabateguza ko bagomba kuryamira amajanja, ndetse akaba yarababwiye ko u Burundi bugiye kwinjira mu ntambara ikomeye cyane. Murabyibuka mu makuru twabagejejeho ngaha kuri Iyakure Official twababwiye ko Generali Evaristo Ndayishimiye yateguje abarundi ko bagiye kujya mu ntambara ikomeye cyane. Niba utarakurikiranye iyo nkuru ushobora kumanuka mu nkuru zacu ukareba inkuru twanditse ko Generali Evaristo Ndayishimiye yateguje abarundi ko hagiye kuba intambara ikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Yongeye kubisubiramo rero imbere y'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Umutegetsi ukomeye mu butegetsi bwa CNDD-FDD yemeje ko u Burundi burimo kwitegura intambara. Ivyabona byose birerekana ko abasirikare b'u Burundi baryamiye amajanja irya nino ku mipaka y'u Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Harunzwe abasirikare benshi ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, harunzwe ibitwaro biremereye cyane ndetse n'abasirikare benshi b'abakomando b'igisirikare cy'u Burundi. Amakuru dufite nuko ubutegetsi bwa Gitega ngo burimo kwitegura intambara ikomeye. Ubutegetsi bwa Gitega kandi bukomeje gukorana na FDLR mu migambi yo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru yizewe twatohoje neza yemeza ko inyeshyamba za FDLR zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi ndetse ko zikorana n'imbonerakure n'igisirikare cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe twatohoje neza yemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubutegetsi bwa Gitega barimo gutegurira hamwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ngo bakazakoresha imbonerakure ndetse na FDLR bakazanyura mu gihugu cy'u Burundi maze bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda. Hari amakuru kandi yemejwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda aho Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Rwanda, yavuze yuko u Rwanda rwabonye amakuru yizewe ko muri iyi minsi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari irimo kwitegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru rero yemeza ko bari gutera baturutse muri Kongo, abandi bagatera baturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo gukubita agatoki ku kandi bakavuga yuko byanga bikunda bazashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Generali Evaristo Ndayishimiye we arashinja u Rwanda ibirego bikomeye. U Rwanda ngo rurimo gutoza impunzi z'abarundi kugira ngo bazajye gutera igihugu cy'u Burundi ndetse ngo barimo no kubashora mu ntambara muri Kongo. Generali Neva arashinja u Rwanda ko rurimo kwigarurira amatware mu buseruko bwa Kongo.
Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje gushinja igihugu cy'u Rwanda ko cyarungitse abasirikare muri Kongo. Ubu noneho General Evariste Ndayishimiye ibintu yabishyize ku rundi rwego. Aravuga ko u Rwanda rurimo kwigarurira za teritwari za Kongo, ndetse akavuga ko afite ubwoba bwinshi ko Uburundi aribwo bukurikiyeho. General Neva aravuga ko ubuseruko bwa Kongo nibutagira amahoro, akarere kose nta mahoro kazagira. General Neva yaburiye ba ambasaderi ababwira ko niba nta gikozwe ngo amahoro agaruke mu buseruko bwa Kongo, buri gihugu kizirwanaho mu buryo bwacyo, kandi ko abarundi batazemera ko bazaterwa, ngo nta kabuza intambara izakwira akarere kose. General Neva mu magambo yatangaje akomeye yerekanye yuko u Rwanda ngo rufite umugambi wo gutera Uburundi, ndetse yerekanye ko ngo batazabyemera. Mu magambo yiwe akavuga yuko bazahangana mu buryo bukomeye. Amagambo ya General Evariste Ndayishimiye arimo gusa nk'ashoza intambara mu karere. Ni amagambo rutwitsi ndetse ni n'amagambo gashoza ntambara, kuko avuga yuko u Rwanda rwateye Kongo, ndetse Kongo rurimo no kwitegura kugaba ibitero ku gihugu cy'u Burundi. Ni ibintu atabashije gutangira ibimenyetso, ndetse amakuru akavuga yuko General Neva yaba arimo gukora mu nyungu za Perezida Tshisekedi, ngo bereke abadiplomate ko ibintu bikomeye cyane ku Rwanda aricyo kibazo mu buseruko bwa Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga binini. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure Official, ndabamenyesha ko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bitifashe neza. Nkuko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse, hari ibintu bibi cyane bishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi, ndetse Perezida Ndayishimiye we arabizi ko mu Burundi ibintu bigiye kuyangara. Muragabe, ibintu ntabwo byoroshye. Mu Burundi hashobora kwaduka imirwano ikomeye cyane itandukanye niyo Ndayishimiye wewe arimo kubabwira. Aravuga yuko u Rwanda aricyo kibazo, ariko amakuru dufite nuko ibintu bikomeranye cyane ubutegetsi bwa CNDD FDD. Hagiye kwaduka imirwano ikomeye indani mu Burundi. Muragabe rero ibintu ntabwo byoroshye mu gihugu cy'u Burundi, nkuko nabibabwiye mu makuru yacu yatambutse.